Dakle, čitamo Evanđelje po Marku 10. glavu od 46. do 52. stiha. I dođoše u Jerihon, i kad izlažaše iz Jerihona, oni učenici njegovi i narod mnogi, sin Timeja, Bartimej slepi, seđaše kraj puta i prošaše. I čuvši da je to Isus Nazarečanin, stade vikati i govoriti: Sine Davidov, Isuse, pomiluj me. I prećahu mu mnogi da učuti, a on još većma vikaše: Sine Davidov, pomiluj me. I stavši, Isus reče da ga zovnu, i zovnuše slepca govoreći mu: Ne boj se, ustani, zove te. A on, zbacivši sa sebe haljine svoje, ustade i dođe k Isusu. I odgovarajući, reče mu Isus: Šta hoćeš da ti učinim? A slepi reče mu: Rabuni, ili učitelju, da progledam. A Isus reče mu: Idi, vera tvoja pomože ti. I odmah progleda i otide putem za Isusom. Amen. Amen. Stigli smo do Jerihona. I ovo je posljednja stanica koju nam Marko opisuje pre Jerusalima. Jerihon je sa ove strane Jordana, znači ušli su u izraelsku teritoriju i do Jerihona, do Jerusalima ima još nešto malo, oko 30 km. Ne samo da smo stigli do Jerihona i do posljednje stanice pre Jerusalima, stigli smo također i do posljednjeg čuda u Evanđelju po Marku, naravno ne računajući Isusovo vaskrsenje. Ovo je posljednje opisano čudo u Evanđelju po Marku i posljednji događaj izvan Jerusalima. Sve što budemo dalje čitali, proučavali, govorili, od 11. glave nadalje dešava se u Jerusalimu i vezano je za Isusove posljednje dane. Kao što znamo, i rekli smo više puta ranije, nalazimo se na posljednjem Isusovom putovanju u Jerusalimu. I ovo je posljednji događaj pre njegovog carskog ulaska u Jerusalim, u 11. glavi. Ovaj odlomak, ili ovaj blok, počeo je u 8. glavi 22. stihu sa isceljenjem slepog u dve faze, nakon čega su učenici primili otkrivenje da je Isus Božji obećani Mesija. Odatle nadalje Isus se okreće svojim učenicima i radi na njihovom poučavanju i izgradnji. U ovom periodu Isus uči svoje učenike zašto je on došao. Ako smo u prvom delu Evanđelja po Marku, od prve glave pa do 8. vidjeli ko je Isus kroz sva njegova dela koje je činio, od 8. glave nadalje Isus objašnjava naročito svojim učenicima zbog čega je on došao. I u nekoliko navrata im govori o svojoj budućoj smrti u Jerusalimu. To smo imali prilike da vidimo i u posljednjem stihu, posljednje propovedi, u 45. stihu, znači neposredno ispred ovog našeg teksta, Isus je objasnio da će on svoj život dati služeći drugima radi njihovog otkupa iz ropstva greka i radi njihovog spasenja. Ali Isus ne govori samo o tome šta će on učiniti i šta će se sa njim desiti, nego i šta će biti sa njegovim sledbenicima i sa čime će oni također morati da se suoče. Više puta Isus im je rekao da oni treba da se odreknu sebe, da ponesu svoj krst, da krenu za njim, da služe drugima, pa čak i ako je potrebno da stradaju. Dakle, ako zapažate, na početku odlomka ili bloka o učeništvu u 8. glavi imamo isceljenje jednog slepog i na kraju također završavamo ovaj blok sa isceljenjem slepog čovjeka. I ova isceljenja koja stoje na početku i na kraju ovog odlomka su u suprotnosti sa stanjem religioznih vođa
u Izraelu, koji su duhovno slepi, također pa čak i sa stanjem samih učenika koji samo delimično vide i samo delimično prepoznaju ko je Isus. Ali čim bi on počeo da im priča o svojoj smrti, o svojoj službi, o cilju ili zadatku zbog kojeg je došao da izvrši svojom smrću, oni se sa tim ne bi slagali i jednostavno nisu razumeli ono što im je on govorio. Učenici, kao i svi ostali, nisu razumeli da je Isus nije došao da oslobodi Izrael od ropstva okupatora, nego da čitavom čovečanstvu omogući slobodu od greha i Božjeg suda kroz svoju žrtvu, odnosno kroz svoju smrt. Nakon prvog isceljenja slepog u 8. glavi dobili smo otkrivenje toga ko je Isus, da je on Mesija. Nakon ovog drugog isceljenja u 10. glavi pokazuje nam se da nam je potrebna Isusova milost i vera u njega. Pokazano nam je da je sve od njega i da se sve nalazi u njemu. Evo da krenemo sa našim tekstom. Dakle, prvi stih, 46. nam pokazuje gde se Isus i njegovi pratioci nalaze na putu za Jerusalim i stižu do Jerihona, pa ćemo potom videti Vartimejevu molitvu i na kraju Isusov poziv i odgovor Vartimeju. Dakle, Isus, učenici i mnogi narod, kao što kaže 46. stih, putuju ka Jerusalimu i stižu u Jerihon. I tu se dešava nešto interesantno i neočekivano. Inače, Jerihon je bio prvi grad u obećanoj zemlji koji su Izraelci osvojili i koji je bio simbol velike Božje moći i pobede nad neprijateljem i nad grehom. Jerihon je bio simbol uspeha i pobede, da je Bog sa njima i da će im Bog dati uspeha i pobede u borbi nad neprijateljem. Ali je također, zapazite, Jerihon bio i prokleti grad, simbol Božjeg suda, da ono što je Bog osudio i uništio ne treba ponovo izgraditi. Evo, krenite na trenutak knjigu Isusa Navina, 6. glavu, pa možemo da nađemo ove stvari o kojima sam vam sada pričao. 6. glava od 24. stiha kaže nam ovako u knjizi Isusa Navina. A grad spališe ognjem, i što beše u njemu, samo srebro i zlato i posuđe od medi i od gvožđa metnuše u riznicu doma Gospodnog. A ravu, kurvu i dom oca njezina i sve što beše njezino ostaviše u životu Isus i ona osta među Izraelcima do danas, jer sakri poslanike koje posla Isus da uhode Jerihon. I u to vreme prokle Isus govoreći, proklet da je pred Gospodom čovek koji bi ustao da gradi ovaj grad Jerihon. Na prvencu svom osnovao ga i na mezincu svom postavio mu vrata. I Gospod beše s Isusom i razglasi se ime njegovo po svojoj zemlji. To su bili posljednji stihovi iz 6. poglavlja knjige Isusa Navina, koji govore o tome da su Izraelci Božjom pomoću uništili Jerihon, osvojili ga, ali i da je Isus Navin prokleo grad da se više ne obnavlja ono što je Bog osudio ili što je Bog uništio. Vidite, u tom gradu bogate istorije i burne prošlosti Isus i njegovi pratioci doživljavaju nešto veoma interesantno. I sada vidimo kontrast u odnosu na Isusa, u odnosu na njegove učenike i na mnoštvo pratilaca koji idu za njima, u odnosu na mnogi narod koji je putovao sa njima prema Jerusalimu, koji su bili sposobni, koji su bili zdravi ljudi,
koji su bili ljudi sa velikim iščekivanjima od onoga što će se u Jerusalimu desiti. Sada imamo kontrast i prepreku na putu. Vartimej, jedan slepi prosjak, neko ko je bolestan, neko ko je nesposoban, baš na putu gde Isus i njegova povorka treba da prođu. Šta on hoće? Šta on misli? Gde se on sada gura ili gde on pokušava da stigne tu gde mu nije mesto? Šta on hoće? I čuvši da je to Isus Nazarećanin, stade vikati: Isuse, sine Davidov, smiluj se. Hoću da se ovdje zaustavimo malo i da vam postavim neka pitanja. Kada čitate Bibliju, čitate neki odlomak iz Božje svete reči, kako nalazite glavni ili ključni moment u priči, u tekstu, u onome što čitate? Ili da budemo direktni, šta bi po vama bio ključni moment u ovoj priči, u ovom događaju koji je pred nama? Jer bitno je da otkrijemo ključni moment u tekstu, jer se oko toga lomi i dešava cela priča. I u ovom našem odlomku ključni moment je upravo ovaj, u kome Vartimej saznaje da je Isus iz Nazareta taj koji je tu, koji prolazi pored njega, i onda vidimo njegovu reakciju na to saznanje. I čuvši da je to Isus Nazarećanin, stade vikati: Isuse, sine Davidov, smiluj mi se. Nekoliko stvari ćemo ovdje naglasiti koje možemo i trebamo naučiti. Isaija prorok, još u prošlosti, je govorio ovim rečima: tražite Gospoda dok se može naći. Prizivajte ga dokle je blizu. Vidite, neke stvari se ne odlažu, neke stvari se ne ostavljaju za kasnije. Susret sa Isusom se ne ostavlja za kasnije. Ne odlaže se. Zamislite sada da je Vartimej rekao: aha, pa on žuri u Jerusalim, za njih su njegovi učenici, to su onih 12 bitnih apostola i mnogi narod. Da, to su sposobni ljudi, to su zdravi ljudi koji imaju svoj cilj i svoja iščekivanja od onoga što će se u Jerusalimu desiti. Ajde, ko sam ja, nisam ja bitan. Nemamo vremena da se zaustavi i da se bavi sa mnom. Zamislite da je tako Vartimej reagovao. Jer zapazite, u 48. stihu vidimo da su ga mnogi učutkivali, da su ga mnogi zaustavili u tom njegovom nastojanju da komunicira sa Isusom. Kaže da su mu pretili, učutkivali ga da prestane da doziva Isusa. Ali s druge strane, ono što možemo reći, prava vera savladava prepreke i istrajava, zato što zna u koga se uzda i kome veruje. Prava vera nije u ništa manje ili u nešto drugo, nego u samog Isusa, večnog Božjeg Sina, Spasitelja i Gospoda. I kada Vartimej kaže: Isuse, sine Davidov, on ovim pokazuje da ima duboko i veliko znanje o tome ko je Isus. Zapravo, kada Vartimej kaže: Isuse, sine Davidov, on pokazuje da u Isusu ne vidi samo običnog čovjeka, nego da u Isusu vidi ispunjenje Božjeg obećanja iz prošlosti. Pa se zato sada okrećemo drugoj Samuilovoj knjizi, 7. glavi, od 11. do 16. stiha, gdje možemo upravo vidjeti obećanje koje je David dobio od Gospoda,
da će mu podići sina i izgraditi presto i carstvo koje će trajati do veka. Hajde da pogledamo druga Samuilova knjiga, druga Samuilova 7. glava. Od 11. stiha nam govori ovako. I od onoga dana, kad postavi sudije nad narodom svojim Izraeljem, smirit ću te od svih neprijatelja tvojih, još ti javlja Gospod da će ti Gospod načiniti kuću. Kada se navrše dani tvoji i počineš kod otaca svojih, podignut ću seme tvoje nakon tebe, koje će izaći iz utrobe tvoje i utvrdit ću carstvo njegovo. On će sazidati dom imenu mojemu i utvrdit ću presto carstva njegova do veka. Ja ću mu biti otac i on će mi biti sin. I tako dalje. 16. stih. Nego će tvrd biti dom tvoj i carstvo tvoje do veka pred tobom i presto će tvoj stajati do veka. Da li vidite obećanje koje David ovdje dodaje? Na šta se odnosi? Da li se odnosi samo na njegovog naslednika, na Solomona koji će kasnije izgraditi hram Gospodnji, ili se ovdje govori nešto više? Jer kad kaže da će utvrditi carstvo njegovo do veka, da će presto njegov stajati do veka, čije carstvo i čiji presto može da stoji do veka? Ko je taj koji je večan? Ko je taj koji je zauvijek? I šta kaže Gospod? Ja ću mu biti otac i on će mi biti sin. Da li se ovdje radi samo o Davidovom potomstvu ili Davidovom sinu, ili se radi o nekome koje je mnogo više? Ako će mu Bog biti otac, onda čiji je to sin? Rekao, ja ću im biti, a ovako je rekao, ja ću mu biti. Znači, direktno Isusu. Tako da, kada Vartimej priziva ovdje Isusa i kada ga oslovljava rečima sine Davidu, on pokazuje da razume i da zna da je on onaj obećani sin ili obećani potomak iz Davidove loze, koji je sada došao i preko koga Gospod utvrđuje svoje carstvo i gradi svoje carstvo i svoj presto. Možemo i druge tekstove naći u Starom Zavetu koji upravo govore o ovome. Isaija, na primjer, 9. glava, 6. i 7. stih kažu: jer nam se rodi dete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu, i ime će mu biti divni savjetnik, Bog silni, otac večni, knez mirni, bez kraja će rasti vlast i mir na prestolu Davidovu i u carstvu njegovu, da se uredi i utvrdi sudom i pravdom od sada i do veka. To će učiniti revnost Gospoda nad vojskama. Na čijem prestolu? Na prestolu Davidovom. 11. glava, također Isaija. Ali će izaći šibljika iz stabla Jesejeva i istanak iz korena njegova izniknuće. Jesej je bio Davidov otac, pa se misli iz loze Davidovog oca. Izaći će šibljika iz stabljika, iz korena njihovog izniknuće. Jeremija 23. glava. Ovo su samo neki od tekstova koji nam govore da će Bog podići Davidovog potomka i da se ta obećanja odnose na Isusa koji je sada stigao. Jeremija 23. glava 5. i 6. stih. Gle, idu dani, govori Gospod, u koje ću podignuti Davidu klicu pravednu, koja će carovati i biti srećna i činiti sud i pravdu na zemlji. U njegove dane spašće se Juda i Izrael će stanovati u miru. I ovo mu je ime kojim će se zvati Gospod pravda naša. I tako dalje.
Ezekijel također govori o ovome, tako da mnogi starozavetni proroci su zapravo govorili o Davidovom potomku koji će doći, ali koji neće biti samo običan Davidov potomak, naslednik u ljudskom smislu, nego će biti više od običnog čovjeka i njegov presto i njegovo carstvo će biti više od ljudskog carstva. Slepi prosjek koji vidi i koji zna mnogo više o Isusu nego li oni koji su imali oči i oni koji su trebali da znaju i da vide mnogo više nego li učitelji izraelski, književnici, fariseji, vođe i starešine koji su Isusa odbacili, a jedan slepi prosjek nam daje prikaz ili objašnjenje ko je zapravo Isus Nazarećanin, Isus koji sada putuje u Jerusalim da umre na krstu, da strada za ljudske grehe, da je on taj Davidov potomak koga je Bog obećao u prošlosti. I ovdje, u ovom događaju, imamo proglas o tome ko je Isus pre njegovog carskog ulaska u Jerusalim. Jer u 11. glavi mi ćemo vidjeti Isusov carski ulazak u Jerusalim na Magaretu, gdje narod ide ispred njega, prostire odeću i palmine grane, uzvikuje i dočekuju ga kao cara, kao onoga koji dolazi u ime Gospodnje, blagosiljaju ga. Šta kaže ovaj slepi prosjak Vartimej? Isuse, sine Davidov, smiluj mi se. Ovaj čovjek je bolestan, on je slep, on prosi, on je siromašan, on je nemoćan. Ne može ništa da učini za Isusa. Ne može ništa da mu ponudi, ne može ništa da mu da. Jedino što može jeste da on traži milost od Isusa. I upravo je to ono što jeste pravi potez. Ovo je slika čovjekovog stanja pred Bogom. I jedino što možemo jeste da tražimo da nam se Bog smiluje. Pre ovoga događaja, u Evanđelju po Marku, 10. glavi, mi smo čitali i govorili o tome da je Isus opomenuo svoje učenike šta znači prava veličina. Da je prava veličina u služenju drugima, naročito onima koji su u potrebi. I također, s druge strane, Isus je govorio o svojoj službi i o svojoj smrti za druge. I ovdje sada vidimo i nalazimo jednu prepreku na putu ili možda priliku za služenje. Vidite, neočekivane osobe i neočekivane situacije na koje nailazimo i sa kojima se suočavamo u toku dana, u raznim životnim okolnostima i situacijama, neočekivane osobe i neočekivane situacije nas teraju na to da se zapitamo, da se zamislimo kako se tada ponašamo. Najveća služba koju kao Isusovi učenici, sledbenici, kao oni koji verujemo u Isusa, najveća služba koju možemo za nekoga da učinimo jeste da ga približimo ili da ga dovedemo Isusu. Kao što ćemo u nastavku vidjeti. Najlepši moment i najlepši trenutak za Vartimeja je bio njegov susret sa Isusom. Kada ga je Isus pozvao, čitamo da je zbacio sa sebe sve što je imao, svoju haljinu, skočio je, nije čekao više ni trenutka da dođe Isusu. Vidite, ovakve situacije nas teraju da se zamislimo
šta i koliko mi činimo za druge ljude u njihovom približavanju Isusu. Jer vidjeli smo da su neki ljudi, umjesto da približe Vartimeja Isusu, gledali da ga udalje i da ga učutkaju. Od 49. stiha nadalje čitamo o tome kako se Isus ponaša prema Vartimeju. Ovom, kako Marko kaže, Timejevom sinu, u 46. stihu, niko nije mogao da pomogne, ni njegov otac. Ne znamo da li ga je u ovom trenutku imao, ali nam Marko opisuje samo da je on bio sin tog čovjeka Timeja, ali svakako bio je prepušten sebi i sažaljenju i milosrđu drugih ljudi. Ali kada je čuo za Isusa iz Nazareta, vidite, odmah mu se obratio rečima: sine Davidov. Kao nekome koji je jači i veći i koji jedini može da mu pomogne. Nije se obratio ljudima i nije očekivao ljudsku pomoć, nego se obratio nekome koji je veći, koji je uzvišeniji, koji je jači, koji je moćniji, sa rečima: smiluj mi se. I šta Isus čini u ovoj situaciji? Kako se Isus ponaša prema Vartimeju? Isus se zaustavlja i poziva Vartimeja sebi. U odnosu na njegove pratioce, Isus se ponaša drugačije. Vidjeli smo u 48. stihu da su oni koji su išli sa Isusom branili slepcu, da se obraća Isusu, da ih zapravo on ometa na njihovom putu prema Jerusalimu. Pa znate šta? Isus ide u Jerusalim. Ima važniji posao, važniju službu. On treba da preuzme carstvo. On treba da reši problem strane okupacije. On treba da reši nacionalno pitanje Izraela i tako dalje. Bar su tako mislili i smatrali i ponašali se Isusovi pratioci. Ovdje imamo jedno važno upozorenje za nas. Veoma je pogrešno kada ljudi pokušavaju Bogu ili Isusu da odrede šta on treba da čini i kako on treba da se ponaša. Znate, ljudi vole da određuju prioritete, ali je to često u skladu sa njihovim ličnim interesima, a ne sa Božjim planom i Božjom voljom. Nažalost, veoma često se dešava da upravo oni koji su sa Isusom, oni koji idu u crkvu, oni koji sebe smatraju Isusovim sledbenicima, često se dešava da upravo oni odbijaju i sprečavaju druge ljude da se približe Isusu. Ovaj događaj nas opominje i upozorava. Naša prava i najveća služba jeste i mora biti da druge ljude dovedemo Isusu, a ne da budemo smetnja i prepreka drugima u njihovom dolasku Isusu. Dakle, zapažamo kako je Isusovo ponašanje, da je ono daleko drugačije i pokazuje nam da onoga koji ide k njemu neće odbaciti. Prosek je 2 puta prizvao Isusa i 2 puta nam je naglašeno ko je u stvari Isus. A sada, u 49. stihu, jasno nam je dato do znanja da Isus zove slepog sebi. I 3 puta se koristi izraz, reč, pozvati. Pogledajte 49. stih. I stavši Isus reče mu da ga zove. I zovnuše slepca, govoreći mu: ne boj se, ustani, zove te. 3 puta
nam je ovdje naglašen Isusov poziv slepom čovjeku. Ono što ovaj tekst naglašava jeste da kada Isus nekoga zove sebi, to će biti apsolutno jasno i toj osobi koju poziva, ali i drugima okolo. Kao što smo rekli, Isus je naglasio u Evanđelju po Jovanu čitamo da onoga koji ide k meni neću isterati na volju. Isusov poziv i dolazak Isusu jeste nešto najvažnije i najuzvišenije u čovjekovom životu. Pogledajte kada je Petar propovedao u Delima 2. glavi, čitamo u 21. stihu ovako: i bit će da će se svaki spasiti koji prizove ime Gospodnje. Šta je Vartimej ovdje uradio? Prizvao je Isusa. Petar, kada propoveda na dan Pentekosta u Jerusalimu, pred mnoštvom ljudi kaže: ovo je način da se spasite. Prizovite Gospoda. Svaki koji prizove ime Gospodnja bit će spašen. Rimljanima 10. glava nam objašnjava jako lepo. Rimljanima 10, 12 i 13 stih kaže: jer nema razlike među Jevrejinom i Grkom, jer je on Bog nad svima i bogat za sve koji ga prizovu. Jer koji god prizove ime Gospodnje, spašće se. I u 17. stihu imamo ovaj zapravo naš stih sa propovedonice koji kaže da vera biva kako? Od propovedanja. A propovedanje iz Božje reči. Okrenimo na još jedan zanimljiv tekst. Evanđelje po Jovanu 10. glavu, od 3. do 5. stiha čitamo Isusove reči. Kada govori o sebi kao dobrom pastiru. Evanđelje po Jovanu 10. glava, od 3. do 5. stiha kaže ovako: njemu vratar otvara i ovce glas njegov slušaju. I svi, odnosno i svoje ovce zove po imenu i izgoni ih. I kada svoje ovce istera, ide pred njima i ovce idu za njim jer poznaju glas njegov. A za tuđinom neće da idu, nego beže od njega jer ne poznaju glasa njegovog. Vidite kako Isus govori o sebi kao dobrom pastiru, kao o onome čiji glas ovce prepoznaju i slušaju. Kada je slepac ustao i došao Isusu? I stavši Isus reče da ga zovnu i zovnuše slepca i govoreći mu: ne boj se, ustani, zovete. I u 50. stihu čitamo: i on zbacivši sa sebe kaljine svoje ustade i dođe Isusu. Kada je slepac ustao i kada je došao Isusu? Pa onda kada ga je Isus pozvao. Ali kada ga je Isus pozvao, onda više nije čekao, nije odlagao ni trena, nego je u momentu ustao i došao Isusu. Znate, nije se prvo pripremao. On nije znao da će Isus proći kroz Jerihon. On je sad u momentu, u trenutku, čuo da Isus prolazi i taj moment i taj trenutak je iskoristio da prizove Isusa. Znate, ljudi često kažu: doći ću Bogu ili doći ću u crkvu, ali prvo da ostavim cigarete, prvo da ostavim psovanje, ne mogu, znate, i tako dalje.
kad se popravim, doći ću. Ali to baš ne ide tako. Znate, nema dodatne pripreme za dolazak Isusu, niti ima prethodne pripreme za dolazak Isusu, Bogu. Ne. Bogu se dolazi onog trenutka kada te pozove. Takav kakav jesi. U stanju u kome se nalaziš, a sve dalje što treba desit će se od momenta susreta sa Isusom. Onoga trenutka kada osoba dođe Isusu, Isus će učiniti ono što treba da učini u njenom životu. Da je očisti, da je opere, da je preporodi, da je obnovi, da je učini novim stvorenjem, da je učini detetom neba. Ne može čovjek da se pripremi, ne može čovjek da uradi bilo šta što bi ga približilo Bogu ili što bi mu pomoglo da uđe u Božje carstvo. Poenta i primjena je ovo. Isus je taj koji zove osobu sebi. Bilo da je u pitanju čitanjem Svetog pisma, bilo da je u pitanju slušanjem propovedi, bilo da je u pitanju svedočenjem neke druge osobe. Kada Isus pozove osobu, ona reaguje na Isusov poziv tako što posluša ono što Isus kaže, dođe Isusu i počinje da ga sledi. A to vide i drugi ljudi koji ga okružuju. A on, zbacivši sa sebe haljine svoje ustade i dođe Isusu. Kao što smo rekli, Vartimej je momentalno reagovao na Isusov poziv. Nije više čekao, nije oklevao, nije odlagao dolazak Isusu. Šta hoćeš da učinim za tebe, kaže Isus. Da li se sećate ovog pitanja? Još neki smo ga imali. Kome je Isus uputio ovo pitanje? Nedaleko. Pogledajte u 36. stihu. Nije daleko odavde, od ovog teksta i mesta gdje se nalazimo. Ovo isto pitanje Isus je uputio Jakovu i Jovanu. Sećate se da su Jakov i Jovan došli kod Isusa da ga nešto zamole. I onda Isus njima postavlja ovo pitanje. Vidite, veliko je ovo i ozbiljno pitanje koje čovjek može doživjeti da ga sam Bog, da ga sam Isus upita ovako nešto. Sećate se šta su Jovan i Jakov tražili od Isusa? Da budu najveći u njegovom carstvu, je tako? Tražili su uzvišena mesta pored Isusa. Da budu veliki, da budu slavni, da budu moćni, da budu na istom nivou sa Isusom. Stedi ti Isuse u sredini, mi ćemo tu pored tebe da budemo i svi ćemo da budemo veliki. Šta je slepi prosjak odgovorio kada ga je Isus pitao šta hoćeš da učinim za tebe? Šta Vartimej kaže? Da progledam, da vidim. Šta je bila Vartimejeva najveća potreba? Naravno, u odnosu na druge ljude koji su živjeli normalnim životom, koji su mogli samostalno da funkcionišu i da žive, njegova najveća potreba jeste bila da progleda, da mu se vrati vid. I on je bio svestan svoje najveće potrebe. Nije on, ako sada uporedimo, zašto je on stajao kraj puta i prosio? Pa da bi mogao da preživi. Tražio je novac, očekivao je milosrđe od drugih ljudi. Ali sada kada ga Isus pita šta hoćeš da ti učinim, nije rekao, pa znaš, moja kuća je baš loša, bilo bi dobro kad bi imao jednu malo lepšu kuću, malo bolju kuću. I znaš, nemam kanalizaciju u kući ili, znaš, malo više novca i malo bolju hranu, jer moje dnevne potrebe su ipak na drugom nivou. Ne, nije uopšte govorio o stvarima, nije govorio o bilo kojoj drugoj potrebi. Da se vratimo na Jakova i Jovana, šta je bila njihova najveća potreba? Da li je njihova najveća potreba bila to da budu najveći u Isusovom carstvu?
Sigurno da ne. Sigurno da ne. Samo što su oni imali pogrešnu predstavu o tome šta njima treba. I čovjek često ima pogrešnu predstavu o tome šta njemu treba i koliko njemu treba. I pošto se ovdje nalazimo na ovom mjestu, hajde da kažemo nekoliko stvari o molitvi. Jer, vidite, zapažate da postoje i pogrešne molitve. Nije sve što ljudi traže od Isusa, nije sve što ljudi traže od Boga ispravno. Postoje mnoge molitve, ali nisu sve ispravne. Evo, da pogledamo odlike, nekoliko odlika pogrešne molitve. Ako pogledamo Jakova i Jovana, pogrešna molitva je usredsređena na sebe, na svoje vrednosti, sebična je. Ja hoću, mi hoćemo da mi budemo, mi vredimo, mi smo u odnosu na druge važniji. Vidite, pogrešna molitva leži u nepoznavanju osobe i dela Isusa Hrista. Oni su mislili da mogu da budu jednaki sa Hristom. Oni su mislili da mogu da traže takve stvari od Hrista i eto, jednostavno to je to. Mi se molimo i Bog je Deda Mraz, on donosi poklone. Pogrešna molitva, znači, leži u nepoznavanju osobe i dela Isusa Hrista. Ne poznaje ko je Isus, ne poznaje njegovu veličinu, njegovu uzvišenost, ne poznaje svrhu njegovog dolaska i onoga što on čini. I vidite, pogrešna molitva traži ispunjenje po svaku cenu, bez obzira na sve ostalo. Ako pogledate u 35. stihu, pogledajte, kad su došli Jakov i Jovan, sinovi Zavedejevi, kod Isusa, kaže, govoreći, učitelju, hoćemo da nam učiniš zašto ćemo te moliti. Ili, ako biste otišli u Evanđelje po Matiju 20. glavi, vidjet ćete da je tamo čak još jače istaknuta ova njihova želja, obećaj nam da ćeš nam ispuniti ono zašto ćemo te moliti. I ja sam to nazvao, to je prljava molitva. To je molitva koja hvata za vrat, za gušu. Obećaj da ćeš tako da mi... Ali ti treba to da mi ispuni. To u stvari nije molitva. Vidite. I šta radi takva molitva, pogrešna molitva, uzdiže se iznad drugih. Imamo primjer fariseja i carinika u Luki 18. glavi, kada farisej kaže, o Bože, hvala ti što sam ja tako dobar i što nisam kao onaj carinik koji je tako loš. Ali to su isto i Jakov i Jovan radili. Mi zaslužimo da budemo veći od ovih drugih. Pogrešna molitva uzdiže sebe u odnosu na druge. U pogrešnoj molitvi Isus nije u centru. Nije Isus uzvišen. Isus nije bitan. On samo služi da zadovolji i da ispuni sebične želje, egocentrične želje osobe. I ova pogrešna molitva uzima slavu Isusu, ne donosi slavu Isusu, ne daje slavu Isusu. To su, ajde da kažemo, neke od karakteristika pogrešne molitve i pogrešnog pristupa Bogu. Ali da pogledamo koje su odlike ispravne molitve. Prva stvar koju smo vidjeli kod slepog Bartimeja, kako on oslovljava Isusa, kako se on njemu obraća. Isuse, sine Davidu, Bartimej ima svest i znanje o tome ko je Isus, da on nije običan čovjek, da je on mnogo više od obične osobe, od običnog čovjeka. Znači, prva stvar kod ispravne molitve jeste poznavanje osobe Isusa Hrista, ko je on zapravo. Da on nije neko ko je nama ravan,
Da on nije neko kome mi poput drugara u školi ili u parku prilazimo i ajde, druže, učini mi, daj mi ovo, dodaj mi ovo, učini mi ovo. Također, ono što je jako bitno kod ispravne molitve jeste da se zasniva na milosti. Šta kaže Vartimej? Isuse, sine Davidov, smiluj se na mene ili imaj milosti za mene. Šta to znači? Pa ako Isus hoće, on je suveren da odluči šta će da učini. Da li će nešto da učini ili neće da učini. Imaj milosti. Ti nemaš obavezu. Ti ne moraš. Ali ja samo molim da mi se smiluješ. Jer ništa drugo i ne zaslužujem. Vidite. I ovakva molitva ima veru ili ima pouzdanje u Isusa da on to može da učini. Kada se Vartimej moli Isusu i kada mu kaže da mu se smiluje i kada kaže da bi on želeo ili volio da progleda, on veruje i on zna da Isus može da mu vrati vid. On je apsolutno siguran da ako neko to može da učini na zemaljskoj kugli, na čitavom svetu, to je Isus. Zato mu se i obraća, zato ga je tako uporno i dozivao i kada su ga drugi sprečavali u tome, jer on zna da Isus je taj koji može da mu povrati vid. Naravno, ako bude želeo, ako bude hteo. I vidite, prava molitva je istrajna i kada naiđu prepreke. Kada su drugi rekli, ajde prestani, ajde skloni se, nisi bitan, ima Isus važnije stvari od tebe, ne može Isus da se bavi tobom. Vidite, molitva koja poznaje onoga kome se moli i koja poznaje suverenitet te osobe, vlast i autoritet te osobe, ona istrajava zato što zna kome se moli. Ne odustaje zbog drugih, također ne ide preko posrednika. Aha, pa dobro, ako ste me vi zaustavili, ali možete vi da kažete neku lepu reč za mene? Ne, on i dalje direktno se moli Isusu, bez posrednika. On želi da Isusa lično sretne, da Isus direktno odgovori njemu. Ono što je jako značajno kod prave molitve i pravog pristupa i odnosa sa Isusom jeste da je Isus u centru. Isus je u fokusu. Da li za sebe, da li za svedočanstvo drugima, Isus je taj koji je u centru. I ova molitva donosi slavu Isusu. Osoba koja ima ispravan pristup u molitvi, sluša Isusa, sledi Isusa, daje slavu Isusu. Zato ovdje možemo da postavimo jedno pitanje za nas. Kako izgledaju tvoje molitve? Da li poput Jakova i Jovana ili poput Vartimeja? Pazite, Isus, Bog, nikada nije prezauzet ili u nekoj hitnoj situaciji da ne može da čuje ili da ne može da usliši one koji mu verom na temelju milosti priđu. Ali nas Gospod i danas pita, šta hoćeš da ti učinim? Da li znaš koja je tvoja osnovna i najveća potreba prilikom susreta sa Isusom? Onda kada prilaziš Isusu, onda kada prizoveš njegovo ime, da li znaš koji je ispravan stav, koji je ispravan odnos sa njim? Koja je tvoja najveća potreba? Pazite, nemojte da vas đavo vara. Jer đavo je veliki prevarant.
On je i Isusa htio da iskuša i da prevari. Ako mi padneš i pokloniš mi se, sve ovo ću ti dati. Sve ova carstva će biti tvoje, Isuse, samo padni i pokloni se. Đavo je lukav i prevarant je veliki. Zato ne slušaj lukavstva i prevare đavola. Vartimej jednostavno, direktno, jasno odgovara Isusu da progleda. Jedno drugo pitanje. Ako slepi Vartimej bude progledao, ko će biti proslavljen? Ko će biti uzvišen? Isus. Bravo. Ako bi Jakov i Jovan sedeli pored Isusa u njegovom carstvu, šta bi to značilo? Pa to bi značilo da Isus nije sam autoritet i velik, nego bi to značilo da su i ovi veliki i da su oni značajni. Ali to ne može da bude. Govorili smo iz 9. glave o preobraženju, kada Otac Nebeski uklanja sve i svakoga iz Isusove blizine i samo Isus ostaje uzvišen i proslavljen. Ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Njega slušajte, kada su gledali nisu vidjeli nikoga. Osim Isusa samoga. Kada slepi Vartimej bude isceljen, kada on bude progledao, Isus će biti proslavljen i uzvišen. I zaista to se tako i desilo. Odgovarajući, Isus mu reče, šta hoćeš da ti učinim? Slepi kaže učitelju da progledam. Isus mu reče, idi, vera tvoja pomože ti. I odmah progleda i otide putem za Isusom. Više puta sam vam govorio, obratite pažnju kako čitam. Obratite pažnju. I otide putem za Isusom. Jakov i Jovan su htjeli da budu uz, sa Isusom. Slepi prosjak sledi Isusa, ide za njim. Isus ide ispred. To su nijanse. Pazite kako čitate. Pazite, čitajte kao što je napisano. Nađite prave poruke i prave smernice u ispravnom čitanju Božje reči. U 52. stihu kaže Isus, tvoja vera te je izlečila ili tvoja vera ti je pomogla. I ovdje vidimo značaj vere. Vera u šta? Vera u koga? Vera u Isusa. Upravo tako. Reč je o veri u Isusa. Jer on je verovao da Isus može da mu povrati vid. Nije ovo bila vera u veru. Ja imam veru. No samo veruj. Slaba ti je vera. Treba ti jaka vera. Ti nemaš dovoljno vere. Znate, nekada ljudi ističu veru kao ključni faktor bez da stave značaj vere u koga? Vere u šta? Vere u Isusa. Bez vere u Isusa džabe mi možemo da verujemo u bilo šta. Ili da kažemo da verujemo. Ako naša vera se ne oslanja i nije utemeljena na Hristu, na večnom caru, na onome koji ima večno carstvo, koji ima svu vlast, sav autoritet. Jevrejima 11. glava, 6. stih upozorava, kaže, bez vere je nemoguće ugoditi Bogu, jer oni koji prilaze Bogu, koji prizivaju Boga, koji dolaze Bogu, treba da veruju da ima Boga ili da postoji Bog i da uzvraća nagradom onima koji ga traže. Bez vere je nemoguće ugoditi Bogu, bez vere u njega. Vera u Isusa je ono što je pomoglo i što je donelo isceljenje ovom čovjeku. I odmah progleda.
Vidite, isceljenje se ovdje nije desilo dodirom, nije se desilo u fazama, kao u 8. glavi, kada je iz 2 faze čovjek isceljen. Ovdje se desilo odmah. I ovdje, zapazite, imamo onu istu formulu kao u postojanju 1. glavi, kao u stvaranju. Kada Isus kaže šta hoćeš, on kaže da progledam i odmah progledam. I bi tako, upravo se stvari dešavaju. I ovo je još jedan pokazatelj i potvrda onoga ko je Isus, da je on taj večni car, da je on stvoritelj i svedržitelj. Onaj koji je sve stvorio, koji sve održava, koji sve mu daje dah i smisao i postojanje. Isus je vratio bit ovom čovjeku. I zaključak svega na kraju jeste sledbeništvo ili učeništvo, ono što smo govorili u ovom poglavlju, odnosno u ovom odlomku od 8. glave do kraja 10. glave. Zaključak i poenta svega jeste slediti Isusa. I otide putem za Isusom. Ceo odlomak od 8. glave do kraja 10. govori o učeništvu i o sleđenju Isusa Hrista. Znate, Petar je pitao, evo mi smo krenuli za tobom i šta će biti s nama? Jakov i Jovan traže najveća mesta pored Isusa. Vartimej nije ništa pitao, nije ništa tražio, nego se uzdao u Isusa i njegovu milost i krenuo za njim. Šta je dobio? Dobio je isceljenje, ali i mnogo više od toga. Dobio je otkup. Dobio je oslobođenje od ropstva grehu i slobodu od Božjeg suda. Jer je Sin čovečji došao ne da mu služi, nego da posluži i da svoj život da kao otkup za mnoge. To je ono što je važnije od svega i za nas danas. Ne šta ćemo dobiti, nego šta smo već dobili. To je poenta vere u Isusa. Šta smo već dobili kroz njegovu smrt i kroz njegovu žrtvu na krstu. Poenta vere u Isusa jeste zahvalnost za njegovu milost i dobrotu koju je pokazao prema nama i darovao nam slobodu i novi život. Poput Vartimeja, ostaju nam Božja milost i ostaje nam vera u Isusa. Ništa drugo, ništa više i ništa manje od toga. Jedini temelj na kome možemo stajati i graditi svoj život jeste milost. Ne naše zasluge, ne naša vrednost, ne naša veličina pred Bogom, nego jedino njegova milost prema nama i vera u Isusa. Isus se ponaša drugačije. U odnosu na ljude koji su bili na putu sa njim, vidimo da se Isus poneo i ponašao drugačije. Isus je drugačiji. Isus je dostojan našeg poverenja i toga da mu predamo svoj život. Zato odreknimo se svega, gledajmo samo na njega i na njegovu milost prema nama. U tome stojimo i u tome hodimo svakoga dana.